Et d'avoir maladie, est-ce que ça va? Ça va maintenant, mais là, qui si moi, on est là, on est ensemble. Est-ce que ça va maladie? Maladie, on est là, c'est l'entraitement, on est ensemble. On est ensemble. Mututa on a venturé. Ok, ça n'a pas été mututa, elle m'a rabattu, fallait pour pas poser non, il bosse des boss. On va tout va où là. Ok, ça n'a pas été mututa, l'uganga, ailleurs té là. Ni délégation mon batindi pour bamona. Té mututa. Ngana uza na ere lems na chaque lems ndeti accompagnateur mon zakalo. Na ba komone boye bana. Aibana te luganga pour un donc adam mutu na ba ebiga chumo abetela fali kita donc na uya rap boy ngana buaka ozana ba kole ngana uta musika ba mumbele banga ba walemba transport yayo te car nange bunga ngajipe bunga jipe wapo na kecho pasumbela ya sumbela ta pesa ba suma mbongo ba show na ba peka na liango sigo c'est mise na bisoni ya kutala nganga mbea bata pamba yo tala gal marabeta bandule mama elili wana ba erke li bakosa ulia batu ulia ko ndepe kabuya lia batu bunga tuna lia batata 5 sala nini bunga na daya. Mais carrière na osco pour le moment ça comment peut-être sopa makila ndongo zo ba ulia batu za ya makila ba tan fa bimela tourner ba to ba bimela ngate na mona ba onta tana dite na passeport ta bimetir gate ya mona non c'est ça ka ezate on pe na ndo kipi ba rep na bascal pona mo ga na gimbela ba mira mbinza. Namo ngana na passport tata gabo ino dina ngate sikona kyusane ko fali bazane te sikona kyimbela nani elo no linga fala sela do vivre de la palin car na nga yimugo funa zongo bana poto ya ngona boy vina nga kina bigana miki car na nga mo fu palin ngai ngavanda shikubola biso na to ba pale na longolo ngobo ba bagara santa so nga bata mamingi na sima Jésus usuru mna toucher tutali mboge beba. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. En ce moment, nous sommes plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, où est située, n'est-ce pas, la capitale. Mesdames et messieurs, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission de chronique musicale, bien sûr, qui ne cesse toujours à vous donner les informations sur l'actualité musicale. Donc aujourd'hui, je vais devoir recevoir sur ce plateau mon invité d'aujourd'hui. Oyo, ça fait belle errette pour Luki Mingi. C'est un invité pas comme d'autres invités. C'est un invité spécial, je dirais, n'a répété parce que Asa Mouto a sali ebele la carrière naie et puis Mouto a contribué ebele et pas il a fallu Ipupa. Il s'appelle Kabuya. Nabi Kibozanga qui. Pourquoi trop d'absence au sein du groupe F Victime? Est-ce que Kabuya a boire qui l'album Contrôle T pour Nanini? Na générique il y a école, pourquoi pas Kabuya boire qui trouver bango ensemble? Et puis est-ce que Kabuya ndenge bana Canada mobima bazo zela ba musicien? Est-ce que bazo zela pe Kabuya? Il fait partie na liste oyo ba musicien na Katsa Canada et puis na États-Unis mobimba selon parcours oyo fallait au sala. Tous en Kabuya sans plus de temps tout monopoliser maloba. Bonjour Kabuya. Ouais, bonjour Boga. Maïgo Lokamba. Yewa. Ah na masana ngai wingi papa Zamba beke. Maïgo Lokamba. Ouais, Kabuya yeyo toujours. Voilà. Kabuya yeyo, et ça l'inga très bien pour mon Kabuya Lisusu. Nous aimerions voir tout le monde en rabattu vivant boyer, personnel papa Lutumba Kotika biso, mais biso pe Kotika Linzamba do Simba biso. D'abord un mot gentil avant to bandana na masolo na biso ko yebisa ba diaspora nyoso tunini. Bon, tout le monde entier Kabuya yeyo tout ça. Donc
mais condoléances quand bembe ya papa Lutumba monde entier na bi monde entier donc tu chete ba Malawi te monde entier kabuya yeyo donc mes condoléances na famille ta ba biso to monana te mo ba soukir na ba na poto fo ba bangola do ba faire gagner fo ba mama absence na yo soukir fiki blem susu na mela bakisi na mutu po mutabela te nzambe na ba angeluno evika bonzambe na ba angeluno ba bela te biso to atoche mbanga na yo donc jimso beli makero boulega ouais Michael Kamba toujours. Merci Kabouya, je dis merci à toutes ces personnes qui ont la biso na Katia Djobour, Moses Ouassitou, de Pessi Baron Bambote et pourquoi pas na Christopher Mobi, Olingue Mona Poto Yaka, Visage au Pessa na Primoko abordable, sans oublier na Papi Boza Monzali ainsi que Eric Mandala, les docteurs des ignorants. Alors Kabouya, avant tout quand on a massé na biso apparemment ba biso Kabouya santé dérangé kio vous avez un problème il y a santé ningo autour ba yo moko awa ke mutu ba belaka parce que nzoto zanzoto mutawi ko bela to ba bela kini te dawa maladi ga ya ga mais est-ce que ça va maintenant mais là ba kisi mo ga ndela na ngolo nzambe est-ce que ça va maladi ga ga bo c'est l'entraitement na ngolo nzambe na ngai na ngolo nzambe traitement les gars na calme voilà Kabouya nzambe sali traitement l'équipe bien quand même aux autres assistance il y a des part et d'autres il y a ba collègues na yo il y a ba vie na yo il y a ba leader na yo il y a ba président na yo za la franc na émission aussi déjà assistance il y a OK ça na biso mututa on a ba venturer OK ça na biso mututa el mara ba tuta fali pupa poisa na ngai boss de boss pa botu ba wumela OK ça na biso mututa luganga aya te ni délégation mon batindi po ba mona yo te mutute donc ngakuna na tala ba fali pupa donc coin donc celui qui a succès bende faut sauter balle. Mais c'est lui qui part à la chasse perd sa place Kabouya au moment que lelo absence na yo trop d'absence na yo na kati F victime lelo baninga msusu pe bazui ba boteli ba place bazui ba kiti o singa ki fallait yo ozwa place wana lelo perdre lelo moko pa ya fallait pour pas ezani ni Kabouya pona ba boga générique wana ba raison to ko évoquer par rapport aussi à ba générique bo sobi ba zui ba place bongo ngai tana beta ba equalizer na ba kokosa na ba place nini eza ba ega nde ala disque yebo le mtu choma na ngele kate le mtu ba tu wana ba guitariste ba no binisanga dis-moi je reconnaître que disque yé numéro nezo le kate zela eza lwanga na oya répétition ubana poto bereki ndombas ba pele masque ba ebango ba shilor uba batna ngai ba gampote ulilika ile gamoskado ba Serge Bouro ba le mulumbu vous comprenez ba igele donc ndeza wana ngana uza na area Blems na ngina Clems ndeti accompagnateur monzakalo na ba komone mpo ayebana te luganga po ana donc adam mutu na ba ebiga chumo abetela fali guitar donc na uya rap bo ngana buaka ozana ba kole ngana uta musika ba mumbele bangaba walemba transport yayo pe car nange bunga ngaji pe bunga tipo wapo nana kecho pasumbela ya sumba ta pesa ba suma mbongo ba show na ba pe ka na liango ya ona be bunga donc bende bunga mo bende ka ngamo na mituka tawa suna chende tibalili wali na betazi na emba ne aba rap ka bang mais tellement mbuka na bangonza bien za na beliko biso tellement musique ya matolo ya moto denda poza na 4 car donc umu no onde ba problème umu tele si album wata na man wata na VWT ubetika album wata na VWT buka ntaba nyeso mona na ba Mevomer na ba BCBG na ba Karate Latin na ba orchestre El Mara atako taba faire gola wana ya ba na ba mituka misubalala na ba Bikok ala ba rap mesula ndela la utapiri mona ngabo abanini chebo bateka ring baza on comprend
Ah, c'est ça, mon Moutou. Vous allez voir. Dis-moi, on a une intervention très bien. Vous allez reconnaître que peut-être ba benga ngaba kal nanu na tuzano wana. Pas bazakalo. Que ngana zuwa répéter bino ba guitariste fallait abi wasala générique. Mais non, parce que bandomba si ba kolanda yo ba faire gagner wana ba fait go. Gagner la piste mbote. Mbote kaka zuwa ya ba kini tendi ya na ba nyongwa. Donc na bigu bu ya ba kini to tara ba nyongo toni. Ah bon? Baba Shilor ba faire gagner ya ba tondi ya tara ba nyongo bela. Ayubi na bwa ki me ya ba te to za clair. Nous il a qui si na bimelo na Paris na ninga moto po chapo. Donc on va ngana ya ke tsonle mtu fali abatata na po telmara no bengi no elmara po ngana boka krimo boy fali vandela ye na bena ida na kombo donc ils wa vie na ngaido leader elmara zate abeto kolojeni so na yira utango babi na utane l'avenir na tala ko ngana yamba bata bele ba identité ngana tikani ki qualité ta zeni ta ba combattre bo et quoi ça va mbatanga ngambo kana kenanga mo 4 semaines à Paris bana poto ba bi combattant na beta Zenith bon là mzuzu aux États-Unis mo ba kendaki awa na préso biso de tikala ile ba beta ba salle de fête ata pecha na identité beta ba salle de fête na États-Unis ngai na beta Zenith ba salle de fête. Donc différence entre eux et l'identité de nos le mot la prise pecha na chance c'était ba mimi aux États-Unis mo na no ba penda ko ba Jackie Chan no ba salle de fête zo menga denda mama bilo bili ndo na denda na batabulei Zenith Olympia muke bon zo leba moi mena ebité mena kata luponga ba mo ta 4 na somba to yala pour combattant bon moi super nani ponga bena super nani obiga kati moi super nani combattant betane batu to ya 4 semaines. Les qualités bazala mon amna ke liste na butu atikala njwa ninga ngende da ambassade lobi wana le mulili le mulili ya moni soki mutazo sala trop yesu asidikaka soki mutazo sala trop ba onyonga yesu asidikaka makasi ayala pa beta ba tu sankisi biso ala nganga yesu ele nga skumbanga bite Papa ikokota kino Olympia anante ake Zenith te fali nini elmara tutuka te Zenith kobwaka ya kabuya te na album ya Fali donc nous aussi les bateaux qui na école je crois générique école kobwaka te na école koyoka baninga na yo babwaki quand même est-ce que sentir comment malgré l'absence na yo babwaki bien pe simba ou comment babwaka bien album grand poète taga elmara na banga gema be na banga Fali ma identité ba travailler na batango ba travailler bon ba bi président yimo ebi ngana banga ke fa to yeba na venanga na banga ke poto ebani Boebanani na tana ba nuance na côté nini côté ya molili côté bisombale ale marabe ya elmando uramba don bungu bizana mtu yani mambo lem tutu atula nega na elmara na ibite ibi na yete biga na beta pa Fali bazi bili dis-moi ils reconnaître le travail ya baninga o basali batango ba kitoko po album ya grand poète yo pe wando boa kitoko po ezala album ya grand prêtre te bonga na lungwa na bana yoit ebi yoy ngelo bani maki ayo moko bien bango ba pesio maki wa yebi bo presenta yebi ke ngana o ka bien te ko kesa na ngama na sina ba petit na ngaba biro ba ngaba bazali ya babazi abandinga bambesi ko kritika boro moko sigo ese mise na biso ni ayo kutala ngana mbea bata pamba yona bi ngana tala ga Fali pupa poivane na meka ba na timba na robino ya ka yeyo ba kel on a que bon te prise sala biso zanga bezo na bini sabatu sa Fali pupa bu Fali pa sala batu zanga na bini sabatu sa Fali pupa ewa bana tabula mi madesu na ndauna bino bagolunguluku na robino te prise ala na biso
et te fali pour parler na biso ah yona la kisaka ba mise na biso mzuge misu babata mana sima vie va sala biso na obwakela pe vie manda bu batu ando binu ndeba kache on ndeba kabu o comprend musique faut ça la don musique de to lamgu na badi na palin ou ando chaba suki ou tingana imba ti musique faut ça don no faut kembela ngova faut nyo kama mo beti na banda tiki ngabwa boki okesa mombo balamba ga badi na nganga bomila no fo pour vous répéter kak pour musique ya teka pou oyiba nete olia batu olia ko ndepe kabuya lia batu bonga tuna lia batata 5 sala nini bonga na daya te mais carrière na osco pour le moment ça comment peut-être sopa makila ndongo zo ba lia batu za ya makila ba ta fa bimela tourner ba to ba bimela ngate na mona ba onta na bandela via zero ba tongo ngana boma na bandela via zero to na bandela sko via zero moni ata okese no bo sena te na bi ambula na bo sele mtu na batretement na ngana na 6 mois lemzo de mon bo lemzo na 60 minimum bo docteur ko isa si ngana olandela docteur nani toma mnange usila nyoso wana mna na kiba konto ngamona mo peze skuba wa na ndo maginga place mona ngasuki ba monde déformant na umu ko mangai na nguyu na danga kaka me na dana maki bozana maki bozana contrat nini yona fali popa parce que kabuya roya air to alingi kabuya sora zoya ta benga raté oza et endroit oza nani pena pa ya fali popa te da mouvement prise bon yo ezalo kwa prise azana na poto na rep bo na ala na ngampia ka banini na wosa benzela chef na obata na dungu ngabe pale ba pour bakrini no boka bakrini no boka pour to répéter ka biloko yo o to répéter ka biloko yo o ya ezalaka na o ya pere pile mtuso comprendre aka cameraman na o rep na monika rep 10 15 na talika ba matulu edaet bon par rapport à ça matulu par rapport à matulu bana poto ba yebi yango musique akini c'est tol point bana poto ba dira te ba lemba ba mission wote poitre atam tateka poso ngulu na poto benge poitre ya atam tateka kamunde li papa zamba presa lemzi na poto tala jonga tala ko bana ba glace bana poto sulu ba Eric Ndomba se ba Patrick Bachila bon ba kazi ya ba vina biso ulili kali muskadone ba États-Unis courant on va faire parler donc on va se dara poto doit jouer nga donc so na petit Jackie Jambo tété ou ça voilà c'est probable que aujourd'hui ce Kabuya Kepoto azon à la facilité ou bien otikala ndenge obi opesa Jackie Jambo te on eza tout la musiaza ta Jackie amoto Michael Jackson a kufatir ba avion est Jackie legi c'est probable que Kabuya Kepoto azon là Michael Jackson a kufatir ba avion Jackie legi nani eza lokwa na États-Unis na bité funa mona pala Jackie bu ceux qui n'ont pas potanda ka wera sinon l'action ndaka falita na le babon c'était des frères balongaya ka mona chani mental bon ba ta deka na le ta va c'est pour te tembe ka mo mutu ke ma yebo biye yete ala poto ou patienter on mona ka ba mituka donc toujours misindo ko da chanda abimi mo la ye o comprend le lugindu le tala ka le marabeta bandule mama elili wana ba air ke liba kosa via ba condition on donc tout la musia zaza te poto un artiste so kimi na poto o midindi po vane ba piringa wa David Mbote plata va wa David de Mukuse tout ça la générique est bien à dindate bien mais ce que beti na cheye ebeti na poto na banganda ba poto wana na babwati wana evo ya mona mwa mga dendango mama eli ubinisa komiselo mombo
ndeti nga siko na bana nga na pale naza na bakanda po kobima nange eza misiri na eza mpona komisa bato bamaboma. C'est-à-dire quoi? Ke kobima na nga to so disque afali eza po bato bakoma bamaboma ata na boitwaki moko vuga na moto ata avanda na abili nde kachere mo do mo mnake mboke baby pe mama mona neza te mwende tosalaka bajeune mpona ngo naza na ngaba naza kotako kuna biso naza na nga na dans mafu mais tant disque ebimaka ekomama mosusu comprends wana ekoma te yona to miziki yalaka kwa te miziki eza foda na courage foda na basa barelation na yo ndengana na George Muleka na bakini na bafils kapata abeke naza na baprésentage élévation naza na ibade belé. Voilà, basé belé tous ngelo kana micro mais balobaka mutu oyo eloko loni yango ne ko buka. Wa. Lelo baninga baloni bazui voyage kala minte ba okende Canada. Kabuya. Yo loni nini? Apparemment boza déjà déclassé. Hein? Ya te tola la tola mukatolo ba keno Kabuya okende. To yebi ke okende te parce que dans la liste te. Ça te fait comment? Bon, vous en avez raison. Le nomba si fait bika kati. Pe atana diete na passeport tu metirgate. Non, c'est ça hein. Kaizate on pe na ndo kipi ba rep na bascal. Fona mo ga na gimbela ba mira mbinza. Namo ngana na passeport tata gabo ina odina ngate sikona kusane kun. Fali bazane te sikona gimbela nani? Mira mbinza. Ba mira mbinza ko gimbela ngane ocholembe ko to. Obebisi mbongo. Mbongo ukuto abe malewa banini uvana yo. Useba faire na bani. Bwana. Parce que baninga obayimbela ki miri ya mbinza ifuti bango lelo Canada. Canada ngo yuzulu ba Canada mais mboge ya mabe. Mboge za bien président biso Félix toujours za bien mais mboge ya mabe na monde musique. Ngachel maramba moi mimi au Canada. Tuzana noa. Tuza. Boso ke Canada nde sali nini? Lola. Donc c'est spécialité selon Kabuya. Te da tunga passeport te swate. Ya lula te. Dotara poto ala rabiant. Bulula izande na nzamba mibima o papa. Nzamba misala o